ole lam ka horn entertaining ting na ve kuna chibai e zala mai gen ma bangina relationship nunga le tangwal te to kisai in again khen ta abana NUPA to kisai gen non ding hi chi hi tunina i heu tu pa na ahunman phata kon pe the no na ama to kimu the non man na ma sai na chibai ki bo khim him ni le tunina khotangin igam sungina ina boy pi gi ge NUPA hin kwa jang lo kwa ma yom ke ya yai to kisai to pik poi mo tak holim ding hi chi hi kon gen thak thak a hi ole hi china lu chuk pa leng ichia he tu pa sang NUPA hi theina ding ina kitin na hong poi mo ma sa a hi hu che hi le ikitin ma a thei tuak china pan ma sale mo thei tuak thil tam pi om te la ka poi mo dia khia na thei tam lo on gen sak ma sale chin topic poi mo ta ka hi lai bu tuam ka sim te training course ka lak te ki parang dong ding ka hi ki teng ma thei tua ki chi che chu premarital counseling khong ina bol chiang a hon gen pi ding khen khat teu a hi pa ding premarital counseling pastor khen khat bangena piawa ai ke le mu hun tam taka premarital counseling ki teng ma counseling ki piak na bang omlo bangin ina ki teng kha se ko bai jiang mai na mi tampi am hai banga ma ba na ji nei ta hi le banga expecting uchi le thei lo am hai taka om pol ak dat do taka ki teng suak de lai bang a thei ding za thei lo zia kwa ki sia bang tam taka om hawai ja ka yai topic premarital counseling chi dia mai ke le ki teng ma thei tuak te yai topic poi mo ta ga hi chi ko ama sa pen kong gen hi le in ki teng na kong gen be ezak lai de ki teng na kha poi mo ma a hi ka gen no pom jia pen hi le sin ma sak ngai thei tuak bang banga chi te kha ki sin lok ngai ve hu chi ta nai va hi zo ke hi le premarital counseling be hoi ta ka zuan di ma pastor te bang de wai pe di hi le huai lam khana sat taka et ma sak ngai hi huai te la ka ki gen ding khen khat te khat na chu hoi taka ki sut pi de family tan chin khong ki zoom pi banga gen ngam lo hiam ai ke la dong ngam lo hiam di din mun hi no loi ve dam sunga di commitment ki chiam na bol di din mun om tai den cha ka jang nop lo khong ai ke la den cha yai gen leng de ki khadi chi dan do lung si man nei om hun hi non loi ve tu hun pen ki tieng de kwan te pen ma wa ja ka family tan chin khong a bola bala ki dot thei za ki dot di ko ka sin na banga yai gatman ichi chu khovial pumpia de relationship lama siam pen Paul kong chi media lai bu som li wal ge so ai ve wai pan relationship to ki sa ma in siam ma mai wai me pan again na chu ki teng de kwan le hi je lo ki ngai tu nga pat bol de hi che ve tu home di nu ngak tang wal table khata ki mai ngat to di thei nop teng kwai son tam thei top dot di wai dot te ma kha ai mai le gen khe di anu mein le hon dot te ma ama mai le an sarong gen di cha tu home di ki ho di kwa music lamai ngai sang pen guitar tum siami sak pen ni nek thei du pen cha abola bal teng hoi taka azia kha bang chitu ga ki thei ding hiam chi le bang chitu ken ikit heya chiang ki ngai ve pathian eat ma mai chi te bang le pathian thei ma chi te ve pathian thei ngel lo ma bible sim ngel lo ten pathian ni da eat chi khai thei lo wai ma bang anu pakal nungak thang wal ka le bang chitu ki di chi le bang chitu na ki thei tho kwa wai ja ka ki teng di din mun om ta bang nei wa le chu ki thei thuk poi mo lot tel wai la ka ki gen tuak te family history kong gen khina dam thei na to ki sai bang le ki sut pi di adam thei lo di chi cha chu banga na dam thei lo bang nei le ki i mun hi non lo ve mo yai hun kha azia kha na ki im ngei wa na ki teng zo nunga na pasal ya na ji ya mina thei su ngei le cheating da na la thei di guilty feeling kharung pot di we wai kha marriage cha de chidam huai lo ki teng na dia wai ja ka siang taka ki gen siang honita dam thei na to ki sai bang a pasal ne le nu mein de gen su di wai zo ba na hi ahun pai sai gen khina itu din mun le ma ban tup lengim bang che na sim di bang che pang khom di kiteng ma yai te kha finalize de ve kiteng zo nung chang a ko na sim di an nu mei penin
niek zong sum zong đi mo zong sak lo đi wai khong le gen fel đi khen khát te ki ting zo nunga pasal te bang nin khem sagun chen wai hoi loi ve anu me niek zong ut kam nei ut hi le pasal kong nei sak nei di kong phal na di che ki khem mon a ki ting zo nung chang a kam kho nei di khong kha mu man se ma hi che ki hi pian dik loi ve mi khen khát khát hi bangom a pasal le na phal lo zia ka ki khen thak meu ai ke la lai sim kong sim zom sak na di chi khem pe on chen a ki ting zo nunga sim zom sak mon lo chi hongom hi cha ba ki menu pe le dai ke le zuaw hong a ki be hun hi lo face to face a affects pen ki gen chat hun hi talung sima bang bang ki gen to di koi muna ki adjust to di koi muna bang chi dana pan la khom di de dan ki de dan za jang pai thei lo di anu mei de dan de za jang pai thei lo di huai ang pai thei lo di te pen a topic te tua ma la khe di hun lem chang a ki ho khom di tu khom di bang chi adil di yai nang lam ki adja se mo ki lam ki adja se huai te khai cha a road map ki tieng zo nu ngai hi di te kha a chiang kwang ngom sa di ve hu chi bang om lo pi ai cha am hai taka vaki tieng chi pen kha sot le dai lo kha the hi wai ja ka hei teng teng kha ami now tang ini thei ke le marriage counselor te ni thei luat ting wa hi ma hei tengin hi tam lo kong gen hele ole kitin ma thei tuak la heu tu pan gen thei tuak ma hi tam pin za la ka som kwan le izui dina eking ta khol ke ya hi poimo ma kiteng kit chang nan na gum sep di chu an kang hai chi te hi lo ai mo sum sim chi te hi mok lo ai wa ja ka pang kim aneu pena ki patalian pen tan inek zon na di tan isep di tan iki thei su amak sa le chu in kwan ibol na neu chik kya gen ta lo sao pi chi ni neu chik wa chi ke ni thil tam pi gen khin dia hi wai tu ta nei tana chi ka hon be la pa hi poi mo ma ba isa a hi le den chang in chu i hen nen suk thau na dia mo yai kiten zo thei tuak mo hen nen suk di hi yai ka hon dong da hoi mai na i topic detail sao lo ka hon gen suk di en tu te na ina lung lu de khang na di ina lung lu de khang le ina ya kitengi ya kichiam na ina ya ina to kichiam na ki balo na leng idong dinga no pakal chidam lo sak thei thel tom to mom te bana hoi te pan sana bang chi pan la ding chi le ki holim suk ding hiya bana marriage ichidiama relationship ina hoi hongom pen counselor te banga nai aphat tuam na chi khong to bana hau chik a kinak na nang na hu chia ka thu nan mang ke chi khong ki mon mo na te bang chi banga hong pianga chi te khong ma le holim to de hi sao kon gen ke di to na next question kiten zo a thei tuak khen khat ma I khen nen mai na thei tuak khen khat te on gen masale oi di yai ki tieng zo le counseling masapen che ni wai kha post marital counseling ki chia ma om de ve society banga ki tieng ma le om de ki tieng zo nung akal masapen hiam ai thei tana kha khama sapena om te di post marital counseling yai pian sunga chu thei tua khen khate bible ma le hoi ta ki ge na zine ya pasal ne ya cha ki teng thak tung te gala kwan lo di ana che ve bible pathianin gal kwan lo di ai ke la bat haw lua lungim lua hi lo di ki teng masa akum masa pena ma ai kha poi mo hi azia kha akum masa pena aki haudanu aki idanu ma aki za tak to adanu te za som giat kha asi tan pha zui suak tu ve akum masa aching dan danu banga a habits a cultivate pen aki haudanu akam pau za to ki za tak aki care dan tingu wai kha za som giat adam sung ki zui suak de ve alam dang ma cho kum masa pen ai thil hi te wai za ka huai hun sunga chu banga communication to ki sai gen to lang khat na kha I expectation te ki gen to de dena nungak tang walte la ka de la poi mo I topic in again sa tia de la poi mo hi mini om khom de chu I expectation ki gen to ke le bang chia ei ki the siam nge di ma de khina a pasal pen aji ki pak sagun ma hilele ajin banga expect chi thei ke le banga kinep na chi thei ke le ki pak sak thei lo de ve ajin te khina kadam lo chang a chu nong tu ta
ka khe khame chanong mek kinem ka hi chi le chu pasal na zia ki pa sang nop le khemek ni thei pa hi le le man gen khingi lo pasal le ji chu ki pak sa ku thi le bang che ki pak sa di thei ta lo expectation kinep na ki gen to lo cha ni na kha lau thong te ki gen tam di ki tai vok sang a ki hai deal sang a te hin na nga kwai kai dia khai dia pasal bang alom te nong zon aji bang he mok ma khai ngai se lo cha phal lo mok le pasalin thei siam lo de chu ka ji leng control lut nei chi thei kwai sang ina banga lau thong a jin nga kwai khai wa pai bang hi leo pau sian lo wa vakizap tuilaka dama vakizap na vakilum khongom le aji lau pen chu apasalu chi banga na om le ama mei thai dia ta ti ta ga swak di wai lau thong loi chu hi le le ji penin a lau thong pen gen loin wa pai ngai se chu hang tho wai khat chi dam huai lo apasal ki angai chin wa hun chi khale ki chi a lau thong gen le chu apasala dia thei siam huai de ve mo wai jaga lau thong te ki gen di ki mok hang san ya ai ke le ki mok lung kim lo san sang a lau thong te ki gen di lau thong te gen chang a ki thei siam nang piang e ve wai zo lau thong ki gen chang kha ki sim mo sak het lo di te hin na ki bang in lung lau lung ka mu chang a ki bang khoi ngam lo di wai kha ka ji nung mu chang sim mo sak mok la nuam lo di wai ma bang a kha anexa kha story i hun paisa koi muna pat wai lau thong nang ki pan a road course te ki hel ngai ve te hena lung ka lau na bang khat ve 2014 laka in sakte singdam pi tung ka ki zamati ve ke le hap kha ya ka tuang ki ai ve ken khat ve cha khoi nga phok lo banga le ham na chi khat ve khoi non azu thum ve na ka le hap ka puana na bang wai chu lau pen ma lau wai ki para kha lau thong na lung lau nang piang wai ma ban na ji lau thong na ting koi ya ma root cause home ve koi ya mang ki pan meaningful tak le the wai ja ka mok kisim mo sak lo di lau thong na te story ki gen di ki hil to di wai le understanding tam wai ba ka apoi mo ma non chu an ma ba na huni zat som dan te i vision te i ngai dan te ki kup tam ngai mo dai te kha far siara hi ngai wa zo thei lai di chu i zui thea le ki teng na khong a kha sum tam pi senga ki teng zo nung chang a lak ni lak thum bat ne lungim taka ki teng sang a poi mo zo chu bat om sak lo zo di azia ki teng tu nga far siar bang bat i hau luar le iki di bang to ka ki lo kha thei ve lungim lo za zen wai ja ka hi thei to ba bible nung sin sak chu a far siar pen kha stress lo di sum bat khong hau lo di risky thil khong le hi lo di ma cha thil lau huai ai ke le apoi mo ma lai chu nu pa kha tak sabai taka ki khen na tam lo di ki jin mang sang na chi khong tam lo di a far siar khai thei to pom hom di memory hoi a bol hom ding u a pot hom mun ding u memory hoi tak a foundation a kip ngai ve far siar pen a kum ma sa pen huai a kip nak le akum non kum li kum nga kum so ma kisel na bang na ne le wai a far share pena a feeling penu a experience ten ngai to ki di wai pen in tam pi det do sak de marriage pen ma wai jaga far share pen hi khel thei lo wai ki za tak thei to pa ki za tak to ko ma kinel di ki care thei to pa ki care di far share pen kha memory hoi bol di risky khong bang lua khong wa hi lo di chi da ne ve e bible nong sin sak dan le tang pi thil pai dan ma pai kha thei siam ni i heu tu pan a hon gen le lung simai chi khatangom the ya bible na ki ten ding dana ki ten ding chi a bol ke chi hi pan sana hi ya hi le leng to on sin na te ki patina dana ki ten na ki chi hi no le pa te ki ho to ka indong ta te ki ho to ka lung muang ta ki ten na a hi ya wa hi poimo a hi ya a jiak chu a far sia ra leng i ki tuak ta ka ki ten na om chi na ai le vaki gubang hitare inu le panon de sakki le wa farsia ra thil hoi lo ngom pe kha wa kum som ni ade kha hoi lo the hi chi on ge le hi chiang ma bible na gen ke na a i khovel paidan hi mi ma leng poimo ma hi chi hi an lang chiang saka ki pa hoi isa a hi ai le i chin kon dong zol de ha i bible ina eloina i point khat kya khong pan sana kisela khong ma ki jang se kai ya nu mei lu tu pasala hi chi khong mo ong ki tin khit chiang bang wa
pasal penin ni mai chu ka thu de vele ma ka thu man de vele wa hi ko ka chile hi lo di et sang na ko yam khata na sim banga wa kwa na ikele ko yam khata ho di hong pai tau ka chile hong pai di hi mai me ho no ka chile ho ni mai chi te pen a hi di ma ya ai kele banga ya kha mo tam pi te boy na hi thei siam di nai chin kong gen dia tu lai khang banga pasal te kha mascularism kha kinei tom ta bang zia khe mi chi le World War 1 World War 2 chi khong huai hut lai kha pasal si anatam lua nu mei nu et kol nan wa ya khang lian tam piom pasal pen kha pasala hi na kha apa ki parang kilason de ve tang pia mo de dan de tu sa mi le hi le pa ain kol di pen gal khong ang si tam luat chiang kha nu men get kol luat chiang kha pasal pen kha a pasal mascularism pen tom ta hoi ja ka khovel dan yet chiang kha pasal te pen khuk din san nu mei propose I chi ke la nu mei noi cha kita lut zo sim hoi ja ka tu lai I khovel pen khai cha buai luai ve a bible dan chat a va hi bang khat chi bang lem hak ta ma pasal ni dang khong bang gen leng chu nu mei te na pasal te thu mangon chin kita lu tu pasal te thu thuam tu chang a hu chi bang a pai pen kha nu mei te le hak sa pasal te le hak sa ki sa a zung pen kha wai ki bang en chan a lai bu na sim be nop le no more Mr. Nice Guy ki chi wai lai bo na sim le chen chiang ta gom de hi to nong dot nang sun zom lang hu chi di ma hi ai chi che chu hu chi di an hi lo pathian kha yong siam tu in chin in ni chana theve pat nu mei pen ap pasal nuaya ki ta lu de chi bang ziak respect pen pasalin tang bang ziak a ziak kha pasal te I fundamental needs I poimo kha respect ve nu mei te na poimo penu care ve nu mei needs a biological chi dia a needs tak tak kha care ve respect sang a care hi zo wa ja ka huai te ni kha unki zui ngai te khen na ji bang in example le na respect lo di na care ringot le ki pak zo tak lo ni ne azia kha na biological need pasal na hi na kha respect hi zoi ve care sanga wai love pen kha care ang pai ke lan respect ang pai zo le nang ki pak zo tham di azia kha pathian in nang bolin chin na needs na fundamental core na needs the chu wai ma ba nu mei pen le I na love pen kha akimu thelo pen bang chia lak di respect hi zo lo in chin love respect hi zo lo in chin care ni ma sai chu iman siam mo wai ama sa zo di pen an o min chin wai pen I bul I bang khat thei lo chang khang ki buai ve wai ja ka pathia ni yong siam tuin chin I poimo ma sap pe na thei nu mei kha ke pasal kha respect wai kha zui som te leng u thoi ka sa in chin tu lai tu khang a chu pasal te hi lo di hi luat di chi dan do na ki khen hak ta pasal le poimo le in zot di chi kon gen ta tu lai nu mei te yai feminism chi bang hat ta ma women empowerment chi women empower thil tom bang om sakon in ni dang khong a chu min voting rights khong a fight na so tu ve tu chang chu pasal te I thu kwai the na dia min ana fight ta wai kha dik je jen lo wai ya I thei siam ni chu pathian lem gel lo banga thilong pai changa a hoi sanga sia tun gi ge ve pathianin nu mei pin ki ngai niam di pasal noi ki ta lu de chi wai ki ta lu nang om ki ya opposite le dik thei tuan lo de a bol pa pathiani cha wai kha thei siam lang ma ni na question ka dong khana ma dong khai ai le abana pai dia then again in na hongoma wa kitin na hongoma mo kitin na dana na kitin lo te bang le ana ki chiam sa mo hi mo u hi chi kha chi cha ana ki chiam mo hi vo na hi cha wa kha in nai chi to ki chiam na pen akibat lo na bang ai di ki bang het lo de khen khat ten tu in na ki chiam na khata ngai khamai theu mo ne ki bat lo nam di vo wa pen non gen chang sak le chen mo yai I na la fi chi chu banga emotion dan in gen lang up down thei de na hi ya banga emotion ni chi chang a khata om den lo chang down thei ikingai pi pen bang le chang a banga attention ki pe zo lo den mo emotion ong down thei wai ja up down in chit kingak na tak lo hi zo ikingak na di tak pe nei le commitment aja kha pathian Abraham kyang a commitment ke chiam na apiak de kha bang hi mi chi le Abraham I mu sakeve
ama it mut kala kha gan kha phel su in chin asisan tunga pathian ki peive peive tunga mo asisan tunga banggen nuam hi ami chi le commitment penen kha i partner te su kha lo ei to ki sai liu leo wai jaga tu lai commitment ki thei hia len chin kaji ka pasala hoi a le ke le kom hoi di a hoi ke le amau freedom ki pemok a pasala ginom ke le ginom lo ri kap zia hoi ke le chi di chi moka a commitment pen kha a partner tu te tunga nga kha mok we ve pathianin commitment pen abraham tunga nga lo we ve abraham I musak ama tunga ki nga za gan pen a phel kha be chi cha si pot di wai tunga ki chi ami chi cha chu hei commitment za tak lo wa ke ma main kap pal sian ngei le yai gan dan in tum ning ki su a helang ka hin na ka pe di ka din di chi nai tai ve si san kai di ma wai jaka wai biakin khong a commitment ki chiam nai ne teu kha hut chit tu ka serious ve wai jaka ji pasal ki hen di din mun anom chianga nang phel ni ki suwa na hoi zo moi ke le na ki teng suwa gu wai kha ki question leo chin phel ni ki suwa sa chu ki teng suwa hoi zo di ve wai jaka commitment pen kha a khate tunga ki ngalo e tung ki ngaliu liao in chen I khat easy pasal te thulim lo le the ginom lo le the atuam to mi the le e pen I commitment pen kha e yakinga mo I hin na to iki chia me ve wai kha the siam ni feeling pen chu up down te hi le commitment pen 100% hi dat ngai hi wa kha the chian ma ni wai the siam in wai the chian leng ki hen ki chi leng wang zo din ging ka ging ta hi mo society a ole hu che hi le NUPA KAL chidam lo sak thei thil tampi oma kena ka hon kele chi kon dot tampi om thona hi le leng nang mi tang pi ya lai khong ana na sim nai kele na va sin na tom te khonga ana ki jel tang pi mo yan chidam lo sak thei thil tampi om te la ka yai bang hi chi to appan lak thei dan point tam lo on gen sak dong lo cha ke ki pada question om te len dong tau deng mo chứ đam lâu sắc thấy chú hun khó bỏ mà để khi nào cái hậu đàn xem lâu communication ấy lắm kha cái society ấy chẳng à tắm rồi khắp cái hậu đàn buai về problem ấy deal khom đàn hoang cái buai về cái hệ nào thì hoang chứ đam tất cả bảy khiết quậy khiết đàn cái thầy lâu chứ ở sáng pi hoang khut để hệ ngà hoang bằng kiểu mà vậy thì khát chỉ lâu vậy giờ cái communication apan leng you nang chia pat I he chiang a kampau zat nge la ki sel di sa wai ja kan nang chi kha zat tam lo him di apoi mo a hi the le ai nak le I feel ma te khina na pasal inong tung hak ni tak nang kha I mu the lo lung gim lwa nang nong tung hak ja ka ki I mu the lo chi la chu ki buai di sa ki sel di sa wai sang ina nang feeling pen gen zo me di kenong na lung hi mo luai nga ma ki lung gim luai nga ke na I mu the lo chi lama gen zo le pasala dia zang no zo lai di nang I va chi pen ki mo sang na kam pa win chin na man siam mo le wai ja kan nang chi pen kha jang wang leng communication a poi mo ma wai zo den ai gen sa I kinep na ti expectation te I lau thong te wai zo I history mo wai te kha ki hil to tam di wai zo I ma ban pai ding dan ho I sak te ki kup tam di wai bang che ki kum di family therapy le khat hi to kong gen de wai kha tu home di na pena amau le hoi asak lo teng agel khiat di ngai dan agel khiat di en le gel khiat di hoi sak dan NUPA KAL in sung pai di dan itale en le gel di hoi loi sak dan gel di alis ni tuak di ama khat ong sim di ka thei siam lom le ken dot be di ken kia sim di amana thei siam long le dot be di o sang him phal lo di khat a pau sung ki tu lo him di khat pau sak phot dia ngai dan teng gen khe sak ti minute som ni som thumi le ngai dan na ni pe ma gen khe sak di ngai him di hi buai lo wa hi cha kha hun ki pet tua di huai ngai dan ting gen khe thei lo ai ke le ka pasal le nong jak sak ken te ngai khiat sak ken te chi lau thong nai nei cha o sang ki jang hi ve bang ja go sang ki jang
lão thong nà to i pau khiat chiang o sang ki jang ive wai ja ka nagen wo za za na idea ting teng ngai khiat sak di ka hi o sang ngai lo o len ge no chi ama encourage di pau sak di wai kha a solution o me ve any problem marriage ki kala in sung kala ile wai kha ching theileng tu khom di khat pau sak di nagen wo za za in sung hoi na di ngai dan na nei ho the expectation bang teng hung ge no khát đến again đi tiếng gen rồi cho anh next pai đi cho anh cả round khát bằng pai lên chú in ngày đàn tiếng súng khom hoặc isak đàn tiếng súng khom hoặc lâu sak đàn tiếng súng khom is struggle is súng quan tên is gì pasal nung thấy bị lâu hắc sak nãy tuổi tê bằng lâu hoài hôn cái gen rồi cho understand nung sáng như vậy hoài giờ cái chặt tụt khô mà kỳ hậu với chị biển khát chiên thị ngài với communication xiêm ngài mà nhị na khá lung sim đầm lâu marriage chỉ đam lâu sắc thil hiện khát tê lên nị na kha i lung sim đam lâu nào ít chỉ dia aji pen bang depression na buai history này thế a pasal bang lâu chỉ bang anh khát thế hoài giờ có chỉ hun chang kha na gì na pasal pen counselor hi lo counselor đàn azat thế hi lo hiện khát kha hi nu pa kal mi dang kyang gen lo che mi dang le zwan ut lo amau depression bang hiam om le amau kala phute tiu counselor ki to lo yes aji a pasal hak sak na ngai hiat sake wai chu encourage lo hi le solution le a hi veng thei pian aji a pasal hi lo we cha wai jaka kaji bang khasia sia kap hia mai ke le ni ta ki mu thei lo cha lungim gi gom le chu ke a pasal kai ken ka it ma na bang cha lang sak thei di counselor kyang ton pi di yai ya right person yai to ki ho chi sak tu wai ma bang a pasal leu chi kha thei no amo pa lei the ke le in sung mi te lei the hu chia kha a right person va ton pia va ki mu sa kha poi mo pen ma counselor hilo pi khat counselor dana va zat det te hin na pasalin nang hak sak na teng ngai hiat sakur lo hung ning bo lei le chu counselor kyang va zuan no counselor in ngai hiat sakur lo chi om nge lo di hung na pan pi thei di la iman sem mo le hoài lâu anh sa chút cái hàng tua som na change a pasal penin aziong cái hàng lệ chi a azin le ka pasal lichin cái hàng lệ chi với cái hàng som na pen kha main problem le hi a kiteng tung le kiteng sa tia de le main problem kha de hei bang zia ka ki som hi mi chi le chang cha kha validation ki zong evem hingin ka pasalin ka thu bang tanang mang thia ka jin bang tan mang thi kung i tak le chu chi ngai next topic a blackmail chi pen wa za ka nu pakal any relationship blackmailing emotional blackmail ya banga kung tam nge le kha relationship chi dam thi lo nong khiat ma nong i tak le nong hi chi ngai ma hi cha blackmail va bol pen kha hoi het lo hi chỉ khá công gen uta wai ja ka blackmail khong zat lo de nong i tak le cha kiat khiat bol wai pian kha ching het lo di wai ba ga kha boundary kha khen tan siam ngai boundary chi changa ka gen lo to ka hi lo to mi mawa va pang ka hi le koi tan ken va sok di koi tan sok lo di mo in sung pa pen ka hi le thil teng ese si tuan lo chu thil teng a right nei tuan lo ke chu koi tan ka va gen to koi tan ka gen lo to hoi ka kha thei siam nga hoi ja ka boundary bang le hoi ta ka maintain ngai boundary hi lo to gam gi I khen siam lo jiang me bang anu paka lin sung khong ki buai thei relationship buai thei hoi ja ka e sok di tan sok lo din tan kha thei kak siam nga I thei kak thei ke ya hu chi bang apil nai nei kia le chu bang hi di counselor te kyang khong e sanga pi ching zo te kyang khong ai chi bang hak sang na tua ki nga ki ka va gen tua khia ka va involve tua khia chi ava dot khian me di ke bang le ki cha ka va dot de ve lom counselor te chi bang tua ki nga ka hi ka va involve tua khia ka va tel tua khia ka va sai tua khia chi ka dot de ve mo wai ja ka dot thei lo ta hi chi teng kong dong ale kenabana dot de ka chi te le tam lo on dong ha hu chi hi le hi chi khat om thea nu pa hin khwa hi it luat ziak banga mo
anu me hiam a pasal hiam ina ai luat ja pa kinana ki muang mo chi bang om te a pasal pen la hu chi het lo anu me pen a hu chi het lo le huai chakinak na om the ya wai te bang na sim na khong bang om khak le mo banga wai te hil cha chak le chen u chi bang mi atwak om da ging ta ka hi mo ki i luat ja ka ki muang mo chi bang wai pen a dik di ma ya i luat ya ki le banga problem e thei kak apoi mo ma mai le lung sim chidam lo ziak insecure luat ziak ka bit lo kisak luat ziak ka muang mo ai kia le nalom nu nalom pa pen muang mo tua ka ma cha pasal to ki zui hiam nu mei to ki zui hiam cha oma evidence oma le chu i muang mo pen kha i na zia khong hi thei lua hi mi khat wa ngai di na zile si om lo chu i na tak kong hi khol lo mei thei ve wai jaga zile si chu om di hilale zile si pen a khenga wala wa pen kha chidam wai lo zel wai jaga bangtana akal adai kai di chi chenga chu dena ka gen sa evidence oma nang ma na mit mu na mita le muwa na the ge gua hi le chu wai ta na chu vakal suan ni ma hu chi lawa hu chi didan hi mim leom lo hi le nang a lung sima lung muan na nei the lo muang mo den nei le chu na lom pa hiam na lom nu hiam banga amau problem amau buai nai no lo nang buai nai jota ajiak chu nang na lung sunga ni dang banga ti hin na naw pang lai banga nanu na pa ya mong tai sanom kha the wai tai san na pen na lung sima na kitu thuk lo zen en chen kaji dong tai san khadi kapasa long tai san di wai lung muang lo na pen ong pum tua ma na ji pe ni cha ka chi banga na ji pen za nang chi dan chet den khung kho sai pot nge lo om le na lung muang lo na be di tuan lo ve azia kha na ji problem hi lo nang problem wai ja ka wai to ki sai chu nang ma hin counselor na wa jota na lung sima na emotional scar te wai ani dang pe kana ki thei lo lai na sana ana ki siam te pen khana deal la na solve hian ngai wai lung muan nai chi pen ma wai pen khanong ne ngai ai wai kala bi khia thei siam ngai ole huchi banga muan mo huai thila om hi level ila i na dik ai dia huchi ba muan mo huai thilam het lo hi na zen pia muang mo inwai bang kinak lo na jang den i le tu e lam dik lo hi chi hi heu tu pa tung ton hai the ya counselor ina ngai ding hi chi bang leng theleng de wai isa hi ai le i den le chu neu chik na hon gen kha a thei no ma de wa ka gin ta khat chu kham thei to ki sai ai pa nu mei le ai kha theya pasal le ai kha theya hu chi bang kham thei hi jaka aziam a pasal hiam hi jaka boy na tuak ten mo bang chi bang ina tips neu chi non piak thele bang chi bang in pan la le a hoi dia then again dan chu pathian mong de che hi kom ina neu chik na hon highlight to thei lai le mo cái kalai bu sin na khata pastor za som sa gi ya zani chingdek phial te ki kum khom wa bang chi khuna ki khen de chi ha bible le nong gen kha loi cha bang a qualification ong ki hawa ma khatna kha physical abuse som le hi the hi a chi ken chu ka pom ki a pom thui ni le kong gen chang photu ta physical abuse som le ki khen the ai ke le ang kom san na ma physical abuse pen kha thaguma ki koi na he wai zo ang kom san na o ma le chi khong ina gen wa hi le ki khen na to ki sai kong respond phot de wai zo nong gen pian a ki zoi ton je kong gen phot ka hi wai kha a bible da na yet chang a chu ang kom na pen le ki khen na dia hun tok lo wi ve a jiak chu hosia ma lo ma aji kha ang kom mi ve ma ka gen khat ke le ang kom nei sa ge ve pathian in thei ge gua in chin aji pen kha ki zuak mi kong chi zo de ki zuak mi ang kom mi ani cha ma lung sim na na in chana top pa pathian lung sim put diong thei suai ve Israel mi te na mi dang pathian dang a biak san chang a white ana pathian lung sim nai chi amarung thei suai ve wai jaka aji ki zuak mi ki teng sak banggen wama izi pen ang ko man hi tai ni pasal pen ang ko mi le ki khen na di tana bangkhat valid answer ri tuan loi ve alam dang ai ken le banga point de ki khen na di uchi kana sut mai ya white tan le valid answer ri tuan lo khu da ki wa ka
ว่ากิโซยเปลี่ยนเลยเห็นคัดเตียนจูอิจิตุกังวัวเวนก็ไปมาเราเลยชีเสียไว้นะไปเปลี่ยนไปอิจิจะกงเกียนซาคอมมิตเมนงานหิงตุมนี่งานนี้ตุมนี่กิสวะเปลี่ยนพกเรื่องกิจยามคิดนุงาอีกิจยามนาอีตังตุงเลยว่าอีเพลเซียดเลยจูตุมนี่กิสวะจีนายเฟนังตุมนี่กิสวะเปลี่ยนอีซี่โซไม่เกลือนักทวักตุมนาไว้จะก็ขุดกิขาคงกับโปรโมทเฮ็ดเกฮิเล็กกิเขียนนายจีเป็นเลเวลสร้างสร้างอิตาไว้ขกงเกียนวุฒิมาสามไว้จะก็ตัวจุดอนคำที่บอกที่บ้านเลยจีที่เลยวัวขัดเทไอ้ก็เลยจีเป็นอาฮีเลยภาษาเลยขุดขัดเทเวทธรรมะไว้จะก็ไว้เคสบางเลยกิเขียนเสียงเฮียกวยชนเรียนปีตะกมาตูเลตูด้านไหนไงตัวละจุกิเขียนนั่นที่หิมไบเบิลนั่นนักเขียนผมลอยเวขุดกิวัวก็เสียขี้อ่างกิโกมสันเสียขี้กิเขียนนั่นที่อาจิงไบเบิลนั่นนักเขียนผมลอยเวเจียงตะกะมั่วอินไว้ขกงเกียนสวดอุดมาซาบางจีด้านปั่นละดิเดี๋ยวในอีเกนซ้ำบางปัทเทียนมองดิปัทเทียนแก่ถุมดิจิช่วยเปล่ามาวิจักกิเขียนเสียงแล้วว่าหิโกมเมนะกิเขียนดินมุนเตยยมเลยอาลาสอุปายเจนี่ไว้ขกงเกียนสวดเดียนั่นน่ะโมกหิเดียวจุกพัลคือมั่วหิเขียนเทียเฮียอีตาฟลาฟกิจิโอเมเวตาฟลาฟิจิเชียงจูหิเทคตัวสวดพอดีเฮข้าพเจ้าเปลี่ยนกิเซียลปีเราดีกินักปีเราดีอีเทคตัวใบพอดีข้าขัดขานิสูงบังเฮ้ยแต่ไอ้น่าฟูละหลักพอดีอาขัดินไอ้น่าฟูละอาหลักดิมเดมคิดอันนี้ก็จะนุ่งอาจีเปลี่ยนองกินุงเขียนได้ดีไว้หลายตะกะอีกิเซียนมาหลายตะกะกิเขียนเราดิกิเขียนโซโลดิไว้กิเซียนมาหลายตั้งอีเขียนเลยอาปัสสาวะเป็นเลยปล่อยมาเกยจะทุเรมโลวิจิขัดจิตเทไว้สักอาจีเป็นอินเพลนดีเฮ้ยตะกะอีน่าลังสักดีมาข้าบังจะเฮียมเบกลังสักดิกาลบังจะเฮียมเบกลังสักดิอาปัสสาวะเล่นกาจีนอีมาไม่กระทวงละมาไม่จะอา relationship เอาหอยหลายตะกะค่ะโอ้กีจิตตุกังกีบอลก็อีน่าเลี้ยงลักหิตาว่านังเลี้ยงกีบอลลำเมนก็ฮีน้องกีบอลเทมา separation กิเจเวละก็จู divorce ดานินอไปปะค่ะกิเขียนเสียงอีปะเราดีกาลคัดกาลนี้บางอินละมาบอมสันนุ่งกีกิจิเตหัวจีเตียจัดเทเวอีเลยลำนุ่งกีเตียจูอีนาฟูละกิโซมโลยนะกีนากิเสียหลายตะโคกิจะ productive เลยจูproductive นะเดี๋ยวมันพัดน้ำมาเดี๋ยวจูอาจีเป็นเฮียภาษาเป็นเฮียมันไอ้น่ะดาวถวายเฮ็ดเราเดี๋ยวภาษาเปลี่ยนหลักพอดีภาษาลินอากิไงหลายว่านุงักตั้งว่าละหิหลายว่าไอ้น่ะด้านตุกะคุมอันเอกพอดีไว้อันเอกหลายตะกาจีเป็นกินุงขินเกดีมุกิบอลเฮอิน counselor วาจวานิน pastor เตวาจวานินมองกีบอลหัวอินนังตัวอมข้อมูลมากะฮีเจียอากินุงคินที่ separation เป็นอุจจาระเดวฮีเลยภาษาไงสุดน่าจุกจินอินไม่ขันิขัดขันิของฮิตาขัดเวลกีบวยโลหง control สมโลหงอินมาไว้ไงสุดนังในดินจินจังกีบอลขัดเทไว้ข้าอาลาสอุปายาจัดมามาไม่อาลาสุไปบางเล่นน่ะสลามาหม้อโอ้ยแล้วแต่ละจีบันเนี่ยจุกิเขียนจีจนนักอมเกยมาดิจีกังไงตัวนาดานอาฮีวุจิเลยอาหูจิก้อนดงจะดงตักละไว้เลยล่ะหม้อนางไอเดียยัยก็เกณฑ์ข้าวละอมให้จีองเปียงเทนาดีนะหม้อเขียนคัดข้าหนึ่งเมตรบังข้าถ้าถนวมจิพนี่เสียมบังการไอเกลี่นาของเสมุอินapa salin ngai sak ma lo apa sal kami lak khong pewa gen sia di ma ya ai kele bang chidan in apa salin na sim thei di dana I encourage thei dia chi khong mo ning kha ya khong ale kinak thei a hi mo le awai ka chi na dan chu asiam gan se ka chi nai lo na anu me pen tai ma join apa sal pen ip la den mok u chi bang te bang chi bang pan la ka hoi dia chi khong mo chi dan te kha personality wise lang ai ip la pen kha dominant personality này hi tang pe confident how lo hi chi bang mi te kha a thau le tam energy un chin na le siam mau ma in confident le how in chin mi le phun san chui pe mai ve anu me pe na ya pasal pe ni ta le why thek tuak de chu i personality ki bang lo we cha why ki para kha ki thek siam to a ki accept to angai i kalom te kong chimok de min chu kong gen ke hial de khat pen aji pen kha dominant chen kalom pa pen kha comply nei ve comply te chu zai dam ma u
hi the thu lo hi dia dok te ve dominant te chu hi the thu te aji pen dominant ne cha aji pen in sel den bakha complain khong bol ngoi bol den in chen khat ve ka gen ni ve na lom pa to nang personality ki bang lo jaga na ki pa lo di na lom pa pen dominant ong hi le nang dan na hi fet mi ngi le ki pak tuang lo di nei tua hi na pen pom pi zo main ka chi ve hi na ki pom pi ngai ma sa pen ama hi personality ki pata ki pom pi ngai ni na kha ki encourage thei luat ma khat le khat ki encourage thei luat ba na mi kha bang chi khuna ki thada hi mi chi le ilung gim luat hun khong ma ban khong chiang kwang lo confusion a i khuak ilung simngom chiang a ung buai chwa luat cha ki thada ai ve huai a thada na jiak teu banga che hoi ta ka ho pi nga khatina sep sun te khatin complain den bangai la chu a khata de la motivation om lo man siam ma oi zo thei lai di chu pasal te pen kha dena nu mei le pasal ki ban lo na i program ma sa pen ai again kha kia pasal te pen kha daily routine le hi neu te kha ki thada dia ke ve nu mei te pen huai siam nu mei te pen kha multitasking siam an huan kom injut kom naw don kom hi theu nu mei ya de problem om lo pasal pen hi chang chu lung sim khat mun kharapia new sim lai bang nin pai di khona sol ung he de anin pai agip luat jak a hak luat jak a he hilo a lung sim a piang na khat cho pe the ve pasal wa jak nu mei le pasal ki bang lo we cha nu mei chu multitasking hi khom the a fel zo chu hi ung bang gi ge mai ve wa jak a hi na ki pata i gender ki bat lo dung zu ki pata le ki thei siam nga i ki encourage to kom ma wa zo wai teng ba na poi mo ma nu main pasal na siam de le kha respectful taka approachable ngai request ngai pasal te bang chi gen dia o sang khong ai ke le cha va thu zo bol dan do khona hi nge le pasal le chi kha ego lian ego na va suk nat nge le chu hi lo de sa a hi lo lamang le pai de wai ja ka ego pian suna het lo wa respectful ma cha za ta huai tak le a pasala dia le huai ka wa sep le chu kazi thunwai om chi nai se lo ka sep di mo ngai chi dan do a feel ngai ve huai dan do amana et the ngai u chi lo huai ka hi le chu kazi thunwai noi om ka hi chi dan do wa lung sim puta nei khak le chu hi u lo de do de huai ja ka i perspective yet dan bang i pil wang ngai i wa sol chang bang a le bang chi ni sol kha ma va hi gai wa naw pang bol luai cha wa sol bang i le chu u lo de do de ngo wai zo chang a thil na sep teng complain khai hi ki le ki pa pia ki pa thu gen hi ya mo ho chi khong wai te cham ne ya na ki gen se ki no mei te na sep le khat ve inizul le ani non cha su di dan han ngai to chi dan de wa mo wai dan lung sim bang le pasal te le nei the ya hi chi dan te a chu no mei te na respect kom ta ka thili hi le hi pasal te na ma wa bang han ko i the we hi ba na pasal te chu multitask achi pen chu na tuam ko pa na sim mi hilawin chin pasal hi mim a gender dana mo ne mei te cha chu tuam kop the chi khomang le i thei sa hin na jen pia i hon thei thak changa kha in sung nuam ki bol the hi chi ka hon gen thak hi ai le zalama naw pang kep na dan to ki saya kep na di to ki saya kep di dan to ki saya i holim na hi again khazaka ya hi i topic a hong tel khata chiang jo semina NUPA a hong hi wa in sunga i elamin chu in pi i chi seka mo au in pi lo te chu u pen lo te chu atwa no mo ai le wa in pi te adi ka hon chi dia ya nu le pa to kala mo i banga sian na on tun thei thil to mo mai ve zalama again khak tu sum kep dam to ki sai bang mo ai kha ai le wa te bang na hon zu to tak the na hon zu to thak the ale le poi lo dina bana hi chi banga pan lag di chi in pi te adin kon chi ni mawin bang chi banga hi dia chi pen non gen ma se da zo chana pa te mo mana apasala china olin gen to lai le pa chi do ka chi sim ka chi he kong dong na chiang zo ke la nong dong thak de ma kwai so na tam sima khalui la mai ki ho na chu thil thumi ge na no bate hi to ma boundary ko ya bol de chi khat na kha in sung
amo atati in tuan nai lo hi le in sunga pa ni ong hi tai ve pa khat hi lo ni ong hi ta wai khat thei siam ngai wai jaka head of the family ni ong hi ta aji pena dia chu apasal lian pen wai aji pasal hiam sorry aji apasal pa hiam nu hiam hi lo chen apasal lian pen hi phote ve ni wai ma banga kha apasala dia le ama anu le pa tok le aji ong lian pen phote alian pen hin khwalian pen le chu pathian number 1 number 2 mi hing to ki sai chu azia pasal wai pen kha a transition ong ki hengi ve a transition kong chi changa apoi mo pen hi na kha anua pa ting kha non lo ki teng zo nunga azia pasal tiong hi tuak ta wai pen ni thei siam lo zia ka la kha ki buai ve a pasal pen in anua pa thu dot luan ni an aji pen mang hil je nei le leng diklo wai ma ba aji pen in le anung lam te va sai yam va question va dong dong hi le le thei tuan lo wai ja kong ki kai to ding alai om di chu pathian ung hilal pathian lo ngal nu pakala alaya ding di kwa ma om lo inui pa te le hi lo wai ja ke kalom di chu pathian hoi ei tunga lian pen om di sun chu pathian wai zo pathian wai cha da easy pasal a transition ong ki khen wai khanu le pa khen kharin thei siam lo in chin ke sang ana ji na it zo chip ai jok ding ma adike ve mo in chin azia thulak jok ding azin le pasala thulak zon di ai jok de hi chelawan zin le nu mai ama nu le pat ti thulak zo pasal le ma nu le pang thulak zo mok le bang chidi ngai dan ki bang lo ding ki kai to den chin amere chu ki teng naung tan de ve wai ja ka wai transition thei siam lang ni na kha sum le pai to ki saya kha nu pathak te sum lo swa te kha amau kala zat ti amau kala zat di apasal nu le pa anu pen hiamin submit honga nget di non lo ma in chin ban amau sunga kha independent de wa kho sak dana kisinu ngai suma poimo bang hiama ile bat di ai chi lawa poimo ten saka nu le pa kyang nget chu nget the tam advice bang le nget the tham hi le wai te pen kha amau nu pakala ki ho thutuak masaleu ma ki ho thutuak masak naom le chi kha ide ka akisin dan hi wai zo thum na kha anu parte kala buai na pe ma te kha apolam te avakidai la lo de a in sunga banga apa hian nu pen hiam vakidai la va involve gi ge mok le leong chidam thei lo de wai jaga mau kala pen amau ki sai di bang hiam poimo saku advice ung nget le wai hun na va involve pan di boundary kha wa khen ngai wai kha thei siam ngai mo amau kala in chen advisor dana pangjok dinu le party kha parent dana chanau panglai dana THILTE avakis dai la di zolo ma in a finance ge na mau nu pakali ge na wai zo poimo pen chi te ge na yai te kha thei siam jekleng wai lo wa ki ho na chiang ngai ve communication a chiang ngai in sunga mi khat ong ru thak tai cha wai ja ka hoi ta ka tut khom di bangai de i de lo dani expectation den ai yen te kha zui di i cha ki ho fel na ngom ngai in sung bang le cha mo puang na duty to ki sai bang gen khom luat di tut khom luat di ken bang tan hi lo di hoi hoi ta ka gen chiang vet leng kwa tingen yai teng hi di chi i mo puang na ki thei vek di hanga ki thut tu ana tam di hu chelawa te khina toilet ha me bang qua man ke hi di hi chin ki koi ke leng i toilet nien den di voi wai ja ka ki ho thu tuak di kwan hi hi di wai ki ho thu tuak na ngom ngai ve wai apoi mo hiện khát amo pen bang in asung kwan te hi de koi wai ma bang asung kwan te na mo hi de koi cha wai kal neu banga le ki buai na ki sel na tam piom thi amo pen athada le khol lo mei the hi le ama hi dia na koi khalo hi mei the ve wai kom kala ki ho thu tuang na wai communication pen hi khel lo ngai ma ole gen sek bangina heu tu pa na hi thuman phatam pia hon ge na yai ti ale hian di le ile zo di hi lo wa hi emi sunga ezo son te sunga hi chibang mi ine hi khut zungin le dai nai lo wa ya wai te la ka khat a hi heu tu pa hi chiklai pe wa nai the gi ge buai na hi aneu pe na ki pat alian pen tan in sunga hi na lom le wala hi na inu le pa nunga tangwala hi tale tek pile tek pukala hi tale
thil peu ma hi ama u chi bang te na sin zo lai bu tam pi a sin zo mai hi lawa lai bu tam pi le ana sim ba na course tom le na sin hi chi thei liang chik lai pe hi tu pa sang hi nai thei gi ge hi chi kon gen thak thak di ai le tom na ma lu nuam sim le hi ta hi le leng again no bang ma le gen sak thau lai di hi kitin na to kisaya bana kizop na mo relationship wain chu kizop nai ching chu in na bang le a hon kan khapa in nai ching tam pi no zela yai pe nga counselor te e boy na ne chau na marriage cha hi na relationship pa hi tale bang ja ka counselor anai u poi mo mo yai pen khaun gen sak le chin e nu patte bang atam zo amau hi thei to pa pan cho na lawe ve e ki hen lo ham na dia in aku masim bang panana la leom the in khen khat te bang panana ha alak lo mau thei na tana ai thei to ba na tung tau wai chang e bang en va thei di hi chin pan la zo don chi advice ya ba suggestion pe dek leng le ki khak tan tau lung sim amau ngai sut na chu ko hi thei kan kwa na hi thei dia chi lung sim put e society atam lo wai ja ka ki khen na tami ve ki khen na pen compulsory a hi te di thile lo marriage counselor relationship counselor te zwan leng azia kha e the na ta na chu om non lo bang me the hi le nang marriage counseling zil kha mo relationship counseling zil kha mo nang a zil lo penin chu na the na tom de man hi the tom de mai voi nang hi the na tan na swa chu ki pa huai lo hi le nang the na ba ka tam pi hi the tua kom a big taka i na bang hi ale i na a love emotion bang to mai le ai pung de dan a technical mai ve ma ai ke ale ke ngai dam to thei lo le forgiveness bang season khata cover thei ai ke le care bang cha cover de tam pyo mai ve yai te kha hi counselor ten ki sin nek ki zile kin chin no na thei ba ku na thei lo teu tam pyo men chin hei teng hi pi leng no ki khen ngai se lo wa marriage ka save thei marriage counselor relationship counselor resort changa number 1 hi pi ma sak pe no chu banga toxic a chidam huai lo no ka la om tiang sui hiat pi ma saw ve na ki ho dan hia na ki at dan hia na ki bol dan hia banga wai tiang sui hiat pi ma sa wai te kha session khat khata buai pi we ve in e la ka abuai om khen khat chu ai hial tu pen kha counselor zuan u lo ki pang se ge ve ai takin gen lang ai hial tu pen counselor a zot ut pen le ve azek chu ki bangin ji nei na ke hi hial tu pen ka hi le ka jin chung ngai khenon lo di thei sa wai la chu counselor te va zuan pa me le a ngai khe di counselor te zuan le chu counselor te a jin ngai khe di wai zon thei siam de la ai hial tu pen bangja counselor zuan u lo azek chu counselor in kyong mo pai di ka zi lam side la di chi mo counselor chi pen mo yai dik lo chi lama ki buai lo ve ka buai piu banga chi le yai chi dam huai lo yai chi dam huai lo pin chi dam huai kheng di chi hilal kwa adik lo chia ko ta tua a judgment dan hi lo ve counselor chi te noi jaga nanga dik lo zoi le chi le marriage counseling hun sunga nanga dik lo zo nai chang ki mo payang ki naw pang tai hil di tha alo adik lo zo pumlum hi le chi le kam khat leng ki mo pai lo de hoi sanga banga ki kheng di bang chi da na chi dam zo di naman siam ma la u chang ki hi pi di en chen wai jaka nanu pa wa na pai khom the le wai hoi pen ke kyang bang nong pai the le ke bang en fi le tam la lo ke ve sang khat la lel mo nu pa ni ong ni le khat chong pe a le la janga khong ka la le la nani wanong pai thi ale wai hoi pen nani wanong pai the ke wa le hi de dan khat chu awut pen alungul pen chong pai di azia kha wai pen lungsim taga a stress khong lunggem na khong kiam he lanong bang khat le bang tan ya ma relationship ong down banga a ki buai na tung down di sa a khonunga pasal pen hi awut lo peleng ut ki thak the wai ja ka kha ka relationship counselor te zot luat de wai jo ki buai chang a topic po poi moi hel khak lo khong gen be dia i ki buai chang kha i hel pen chu te hin na nunga tang wal ka le nu pa ka le tal le ma aki buai veng vung lai tak ni thum khong ki sel de nom it mu le kham ngi lo an le gin an nek lo hi chi hun lai taka kha
relationship problem te solve fun hi lo ning chik step back de self care ma sang ngai step back de self care bang ja ka step back de azia chu wai hut lai ta kan lung sim kha chim loi ve dam the lo i na tolerant na za ngai na le kiam lua mo pan lua wai zo ba na thei siam na le hoi loi ve wai zo in mut kham loi cha lung sim mu mak lo an hoi ta kan ne loi cha gil kia lo mo me cha he wai za kau cha attention ma lai tak pen kha nu pa kal hiam nu ngak tang wal kal hiam abol na di hun hi lo attention ma lai tak pen kha kinung khin phot di kinung khin phot di nang le ke le kal khat ni thum bek hoi ta ga in mut kham phot ni hoi tang an ne phot ni hoi tang tui don phot ni hoi ta gin ki kem phot ni ilung sim tol dam phot he bang hiam ma chi le koi hiam ma banga pre mountain phot thum na ni ho de kia le ngam lak honga watu tol dam phot di ki kem phot di huai ki kep zo nung chiang pai khom thak non leo chen nang lung sim chi dam zo tha na za ngai na leung pung zo ta it mut le kham zo ta mo hu chi hu na deal thak leo chen na marriage chu ha safe the ni ve wa to ka gen kha very relevant poi mo ma ama he lai tak ki thang pai lai tak in mut kham lo lungi ma om det lai taka ikibuai na te pen kha vadil la va solve som lo di huai sang kinung bek ma sa di na hoi taka ei ki kem phot di ei pe ni taksa poi mo lung sim poi mo te hoi taka ki kep zo changa ki ho tuak non le huai kha solution kha rong piang thei di i lung sim le chin zo mo huai kha kong gen be la phi le ole i heu tu pana lung sima bang afeka gen ke thei mo lo lung sima hi tam pen ma ya i dot kha an dong the ya hi maya e dong tu lam pinin i dot di pen i hau lo je ke na on gen khilo a hi maya denai chi bangina hi dot no boy na nei bang hiam nge le relationship ina marriage ina friendship ina i romantic a hi tale i chikla pyo dot thei ding bana leng hunongom to zela le i dot na i boy na bang inei le leng ya komena on bolun lan wai te kha dong na hun program podcast pian hiam ai kile banga to dan ma talk show dan ale hi to thei hi chi hi kon gen dinga dot na nei no am peuma kanungang nu in onuchia khachia chi te bang le hi the ya hi ai kile ka pasala hu chia chi te bang le hi the mo dot na tom le bol the hi chi hi an gen hi e hu to pa na hun man ha kon pe je ken ma to ma ke pa thui gena chi bai bung non dia program he bang tenga zo ding hi en tu te teng na ve kun om nom le bang pha bye bye